kumuno. By the way, iloko na mundu akwita lunch. Kana akwita coffee, kana akwita mumalo ko dinner kana kindu cha muthembosi. For example, whether wako ni wasimu weweka na muno tabiesu ye madem. Akani mume tabiesu, akala mombedu kesie. Wewe ila mundu ome wa uko ni asimu akwiya no kwenda kutwa out. No kwenda othi kutho ya coffee kana no kwenda othi kutho ya drink. Dana akwiya uke na community ya kwenyu. Dana akwiya uke akibwa kwenyu namba ya kwenyu. Yuna mwaka mundu akili ako na wasimo ningwenda kumalo cha ka coffee pandu kana ningwenda to ye lunch. Aya yuka gwita akangithanza tu. Kindu cha mbendo ise mubuko wa mundu na wakwita ndo ise wiliata. Ona friend wako kana no boyfriend wako akwita labda na kwenda mwaita mukuonge akwita weweka kindu chambe. Etha akwita weweka waile twathi weweka. Etha no kwenda thina mundu ungi waile twa mu notify ukamwe ati wangu ni anina mabeste makwa atatu no nuke namo etha aba itoneka waache matie